Hadin ba ke Portugal kalala ban penli me ke Croatia pat kalala ban yorong syakarau ke bakan reu Ronaldo ulale buram yo Diego Jota da ka ba phong ke jersey jong u pat kedawi ka keti jong u syabenang pat ong ikine ke kentin kanne kadai na ka benta jong pi Ndai la dangi pai kanne ke jingil kai jong ka Portugal persya ke Croatia hakarau ke bulai puar kanne ke jingil kai kolong ke jingil kai ke bitanat bah nomor kini ke baro artli ke tim kilong ke tim ke bayaran kat bor marhabangi pai kanne ke jingil kai haka kelas step kini baro artli ke tim kim simlala penki ya kejar Henry wan peteng haka kelamit ke Croatia tang haka mit ke pesan pelai kalala ban lam kemari ke jingil kai deng ba uperi sek patang kumne ke Croatia kalala ban lam kemari ke jingil kai da shi gol lanat Henry tang hadin kata kat 9 minit kata haka mit ke ban rubu pra ke Portugal kalayo ke penalti pat Ronaldo ulami syakmat pan shoot akan ke penalti pan penyak haja ke jingil kai damar shi gol Henry kami ke beberapa uku cuyong ke Portugal ulapen kendit yakin nong Christian jong Ronaldo dakaba upami ino ki Ruben Neves hajaka jong Cristiano Ronaldo Henry kami berkendai pau plus sau ke Portugal kalak pan penki akajar lengba u Gonçalo Ramos pan ay ka nam job na benta ke Portugal Henry ladangi pai kan ke jingil kai hakamit ke sispa plus sau ke Croatia kalak pan penki akajar Henry lengba ka VAR lapej ba orang ilakai jong ka Croatia ula kumta ka bol da ka klik jong u per kumta kan ka bol kala day ka offside kumta kan ka gol la disallow no pat kumta ka Portugal la khore ka nam job da ar gol la way pan yo rong syakarau ka ba kan reu pala ding pai kan ka jingit kai ka Portugal kala la ban tek la kam ha ka bol da ka ba ka yo 20% ke position kat ba ka Croatia pat ka yo tang 10% ke position bala dangi pe ke total shot ke Portugal kayo hadu kat santeli ki total shot perlai teli ki shot on target kat ba ke Croatia pat kayo kat lai teli ki total shot penru teli ki shot on target Henry habakut kan ke jingil kai ke Portugal kalakan mau buram ya ka sngiyap jong Diego Jota per Ronaldo ru ulapong ya ka jersey jong Diego Jota pot lo kedau ya keti jong usya benang kum kedak panlek buram ya Diego Jota pot lo ong kini kentin this is for you kane kadai na benta jong pi parleng ba kane kanam job jong ka Portugal persya ke Croatia pat kanam job jong ka Spain persya ya ke Austria ke Portugal kan saya lekai persya ya ke Spain hakarau ke ba kan reu te paralog kat kum ke jing pe jong pi hakarau ke ba kan reu mano trai ban yokur ya kanam job hato ke Spain lane ke Portugal pakin yorong sya ke kuarter final tesa drop prediction jong pi hapo ke comment section te paralog mentagas ngitang kini ki video ki bakin diat kublai shibon